ngo yuɓɓo e ko yowiti e jogagol kandidaɓe ɓen ko duɗe ko gila wonɓe ndu suudu jeega ɓuru watti ɗon suudu sappa ɓuru hino wiye brevet han hewti e ɓe waɗoɓe bac fewdo ɗo ɓe fof heɓe ayna ko duɗe. Salimatu Diallo ko waɗowo BPC. mi woni arande nini ka duɗal ko fillitagol ko mi waɗi kon fof min ala e fe kalma ko ɓe amin ɓen ɓay min andi ɓen ɗon déjà ɓe feƴƴi ɗon ɓe andi ko moƴƴani men min ala ɓe wallito men min hunjo avant que min yawde ka brevet ɓay nini ko innete brevet on ɓadike haray par exemple matière ji gono ton math physique chimie ɗin ɗon si min fillitaki ɗi hiɗi satti si mi yehi ka waɗoygol brevet min fillitaki ɗi ɗon sattoñamin. Elhaj Ousmane Diallo kañum kadi hino irri wondema o wonay ko duɗal gila bimbi han kikiɗe kono wi'i makko si o hooti kadi ko suudu o darta e o hunjo fota. min ari waɗugol semi internat ɗum ko bimbi ha kikiɗe bon on tigi si ari ɗo ko fi revoyugol ko feƴƴuno kon darta kayge amen nde e fillito ko min waɗno kon sina ɗum goɗɗo si jangiɗo o fillitaki ko waɗi kon karan o wawata famugol ko ɓe janna kon ɗum noon kadi si mi yehi ka suudu ko mamin dara tan woni no min révisira min ɓurta ɓeydugol wakkilare nden fiyo min réussis. Janginoɓe ɓen hino artude fandunde jogagol ɓe kandidaɓe ko duɗe gila bimbi han kikiɗe. Fayɓe ɓen hiɓe wawi wiwde hiɓe jangude ko suudu kono suudu tun wata arrange tun piji ɗin bene ɓe ara ko école ga min anda ha honto ɓe woni tigi tigi on ko waltogoɓe misal ƴettami misal min comme janno physique fo no andi tigi tigi janno physique on ko matière sattuɗo seeɗa donc tigi tigi on haaray si fayi ɓen wallitaka ndumura ɗon e heltaka e piji ɗin wata marsude haray tigi tigi on ko ɗum woni objectif amen o fayi ɓe woni jungo amen ha sayi examen hewta min anda ko honno min naɓi parce que so on tigi ko sendir foñe e foñe colli ono mawɓe wirta noon. Andintine wondema fewndo hande mawɓe ɓe sukaɓe jangoɓe ɗuɗuɓe alanaɓɓe mum ɓen saa'i hay seeɗa ko cuuɗi ngam wallita golɓe fiyoɓe jangu.